I 10 ljudi, ja sam Vika, vi ste ne. I ljudi današnjem klipu kao što vidite igramo Clash Royale. I ljudi današnjem klipu otvaramo ovaj clan chest. I ovaj golden. I u questu imamo free epic. I super, uskoro ćemo magical chest. Izašao je special offer, ali ja nemam gola, tako da ne mogu učestvujem u njemu. Tako da, da početak da otvorimo ovaj gold chest. Mortar. Jedna elixir pumpa. Još dve Inferno Towera i ovo može da bude epic. Neos Command 20 Skeleton Barrela. Ja ga nikad ne koristim, tako da loše. Otvorimo ovaj clan chest. Dobili smo 505 gold, 504 gold, 19 minion hordi, 54 spear goblina, 9 mini peke, epic. Legendarna! Legendarna! Ljudi, dobijamo legendarnu! Graveyard! Graveyard, ljudi, dobili smo Graveyard u klipu! I ljudi, dobili smo Graveyard u klipu! Ljudi, koje smo mi sreće, evo vidite, Graveyard smo dobili! Buraz! Super, evo otvorimo ovaj dobro Goblin Barrel, ništa važno. Dobili smo Legendary kartu Clan chestu, ljudi, ovaj klan stvarno ima sreće. Skupili smo 4 od 10, vrate, i ljudi, dobili smo Legendary kartić i to moju omiljenu Graveyard, ljudi, dobili smo Graveyard. Arena sam 6, dobio sam Graveyard, ljudi, jer ovo je normalno, vrate. Prvi put u životu dobijam legendarnu karticu, buraz. Ja sam se preseku u trenutku čim sam video legend, pošto sam samo u klipovima video legendarni, ali buraz, ljudi, prva legendarna u životu. Ovo je predobro. Tako da, ovdje igramo jedan battle sa Graveyardom, brate, kako je ovo dobar osjećaj. Dobili smo Graveyard iz fucking clan chesta. Super, ljudi, predobro. Ovdje igramo 2v2. Izgleda da nema nikog, tako da ništa od tog betla. Ovdje igramo 1 na 1, tu ću ver, evo ga, smo našli igrača. Ljudi, i dalje sam presrećan što sam dobio Graveyard. Prva legendarna koju sam u životu dobio i to je Graveyard. Moja omiljena. Bolje bi bilo da sam dobio Sparky, ali može i Graveyard. Ljudi, dobili smo Graveyard, ja i dalje ne mogu da verujem da smo dobili Graveyard, ljudi. Evo ga. Evo ga, fucking Graveyard. Ja i dalje ne mogu da verujem, stvarno i dalje ne mogu da verujem, jer sam ga dobio. Ljudi, ovo je presrećan. Stvarno, ljudi, sam presrećan zbog Graveyarda. Ništa bolje nije moglo na kanalu da se desi od legendarnog klipu. Super, ljudi, presrećan sam. Ajde ga prvi put bacimo i da vidimo šta možemo da uradimo protiv protivnika. Ljudi, ja i dalje ne mogu da verujem. Ljudi, Graveyard smo dobili, jel ovo? Ajde, bacimo ga na. Evo ga, vidite kako je super. Ne, krao, ne može. Ljudi. Ja da nije baš predobar, ali super kartica Graveyard, brate. Kako sam ja usad. Iz clan chesta 4 od 10 sam ga dobio. Kako me ovo, ljudi, usralo. Ovo me presralo, ako se tako može reći na neki način. Znači presralo me da dobijem legendarno iz fucking clan chesta. Nije ništa predobro, ali super kartica Graveyard. Ljudi, ja sam se u trenutku presekao čim sam video Graveyard. Znači, ljudi, ja sam se presekao. Ne znam za vas, ali ja sam crkao. Od svega, tako da, ljudi, ovo je premoćno. Koji sam ja user, sine. Dobro, uništi su mi oba towera, ne oslanjam se baš ni na što. Iskreno me boli uvo za towera oba. Ako ćemo iskreno. Evo ga, bacio i ovo. Sad ja mogu da lagano krenem na push sa Graveyardom. Ljudi, Graveyard imam. Ovo je stvarno predobar osjećaj. Ovo je predobar. Imam jednog druga iz razreda što je pisao u prošlom klipu u FIFA Mobile komentar. I ljudi dobili,
i iz običnog, iz Legend Chesta je dobio miner. Mislim, dobar je miner, ali nije to, ako se tako može reći. Tako da, ljudi, ja sam dobio iz fucking Clan Chesta, boli me ovo, razvalite. Ali ljudi, dobili smo legendarni Clan Chest i dalje ne mogu da poverujem. Ljudi, kako sam presrećen, ne mogu ni dalje da igram. Brate, ljudi, to je to. Dobio sam Graveyard, ladno. Tako da, ljudi, ako vam se svidio klip, bacite like i subscribe se na moj kanal da biste vidjeli još ovakvih klipova. Ćao, odjeva. Dobio sam